Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Voice of the People's Party na North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habakren ka jingalang patba jong ka seng menta ka sngi ka khat nyotri ku jemang arajara arpulai kum shibenta bandawa na ka sarkar jilla ban sange shwa ka thongkam thongjam kat bampat dep ban penbet da kumwe ka roster system ulaong Makani kadai tang ki buit sianti jong ka sarkar jilla ban penslem ha ka ban penbet ka roster system lingba ki kam ki bakile da ka ba penlong ye ki jingelang jong ki kinhon menteri badru ka jingelang jong ki nongmi ikmat ki bedon lang hapo ka sarkar MDA 2 bad da ka bale kumni kalong kalat ban penslem ha ka banyak keren halor ka ne ka mat ka bakta ye ki khon samla jong ka jilla khamtam ye ki pat khasi jantia Henry na kaliang ka seng ka dawa bade ban sange ashisendon ban thungkam lingba ka roster system Hagani ka sngi na kaliang uba Adelbert ulaong baga jingmot jong ka roster system kalong ban ros yaki khon samla ka jait benreu ulaong ru baga state reservation policy kadon ya shibon ki jing ko bat kalong be an ha baro gi benta bad ulaong baklem ka jing penbet ha po ka ying dor bar ban yatai kum ki khon samla jong ka jait benreu ki sha yalam bakla ha kita ki bakam ki nong yalam baru laong baki bakersanya ke sarkar MDA 2 hapo ka jingalam jong ka NPP kide ban kit kle maki la benrap uba Adelbert Mane ban pendir por kali tak kadiling tactics jong ka government mentaki song kabinet la sai ken song yaka MDA meeting ka kenhon jong MDA la sisi ken bo yaka all party meeting kali tampan pendile lagi ikwa bagi dawar wasai balik ban stop immediately ya kaban tengkam lembah ka roster system namar ka roster system kadai ka wasai ka bagi temu ban ros ya ki kon samla ki jongi balik ngong kopta amari ro kamar soto baga state reservation policy ka bon ka jing deko jongka kalong bean haparo ki benta Nalor bagi kam tawan, ki kam pas na cabinet, nalor ki kam wanra po ka state legislature, nakabenta banyak tay, banyak divit, ban pas ya ka naka floor of the house, ban papat siya po, o governor, ban yo yang tak approval, ban yo tak kajing menjur, pero san po ito Islam, nila siya yalang bakla, kung ki kun sama, kung kariba siya benriyo, hakita ki bakam, nang yalang. Kan mau, wakini ki support, ya ka government bayalam na NPP kini ban sim ya ka jingkit kli ni mangi kinong trei jong kisakri sarkar henry gangit scam bagja na sim jong pi kanang ai bor ni namar kani ka pagile kadai na ka banta kalaway jong kilong din bat ki khon ki kti ki jongi bye bye pilong kam masocho nalor ya ka job reservation policy ki klam tawan ki wara pat saya ka academic man sia snolang bat kali ka reservation policy hatu lamo man priong hatu ngai mo ki mala ka bagi susrap ka ba makikiran kadon ki timpat ker maul makaktian song play lada ki nong lada ki mala ki ram ki bala baro gi hap sa kharai wanong up hanu ka por ka bagi hap sa kharai esto tu pat Tengok ya pi. Kene ka wei ka benta, ka jing pedia sno alam par ka job reservation kam don hok. Kalong bean. Boleh gini mi khmat baro. Kisap, ki ona bolong sensitive. Relong sensitive ka shuki, kam dia bolong sensitive. Kam ni jinglong donong joki khot sama kim yoi. Kep don mo kam siam. Kadai namar bagadan kasih arrangement hak MDC KMLE Shakaro Hills marpo kasih Hills dia mat kadau kia pen ya kani ka reservation policy la mo pai ba bercuskap bercuhun bah kerteng jok ka OM ka office memorandum la penlong kam ya kani ka reservation policy hey ka door jok ka cabinet hey ka door jok ka assembly kamu kamdor keng mat kadau kolom bean mat kadau nidok kam bersna tama ya ka kena meni ken mau bahani ka por mai ko man kan basai kam dei ba mangi ke BPP
Bagi persya yang kita kiparlok karo. Kajin le persya kejongi. Kalong persya yang surga, persya yang ada ke polisi, kepada syutok. Bolos sampuan dari siang. Kebanyakan ke burung, yang late Martin Narian Majau. Le kaniru, nakaliang PPP, inhapan, peknya, namar, arajasan, lawara kamenmen, lembak tak single window agency. Kabanan dia, indirectly, pada kecaka sekiway pat hacker tank institution, hacker tank hospitals, hacker tank QA dia, kena ingin haplong, kita usiar, hacker tank company, hacker tank industries, minumlah banong kinong pekai. Solingo pasan puar tali kisrama kajing kenjo, penyadan ti kom kejela, kajing tawan, jong kita kinong tawan. Kadai tangban depan pentawan yang ini kena mikmat bangindang songtat ini yang pension di seluruh Islam berkan kata nomor hitre gitu nak hendak ladap yang rakam nomor hakapor apa hitre minum tre nak bertawan bet pandiang ladi leban bet pandiang kalawai nomor kadau kadau di singkot bagi jempekan mau yang iway piway maka benta kejongi menta nilo kapan penting kena bagi doka marwan ra berpelong singan yang ingin try muluk berpelong singan yang kinawai yang kinar kibawan pat nasabar maka daw ni state reservation policy pa ba kalong kabadong kam ngim na kusay karos system pagkajing tawa kejongi kabasyay kinar kalong ban review ban revamp ya ke state reservation policy nomor kedua ke VVP kalau shortcut mereka berpergi kot sana mereka berpergi pada personal bagi dia terikat dan disyakmat dan ke lenti jo ke ceki ke pecai-cai kepada taruhkan niat kat kom kepor berkat kom ke jingdawa kadang-kadang tanggas ceki ke jing sedang jom ke ceki lembang ni ke sit-in demonstration dongkam ban bertemai ban penkeranya ka naga benta begini lo ya kata kejela kepada Cikirman nam tak lawi jong kilong dien ngong bakal ke state reservation policy kalau bean nama raya soi haga karar tarik benai beringkom kat kendai spa nyo puar kendai si shwa banyo ya kejela papura haga arpulai tarik Berapa beringkong kan kendai spa nyo puar yo jom jela kendai sigi la player ladap sign lupa ya kan dia ladap adopt ya kan ke policy kedong ngomong bakal ke policy kejeng toko kejeng lombean hak tu por kadai ken badan bawang mano let's not touch this very subject since this is a very sensitive subject. And I'm there to say that this is not to be called a sensitive subject. It is our duty and responsibility to sensitize. Lembah kini ke subject, idong kam, ban pensyai, ban pertutu, ban penba, pat ya kini. Ke reservation policy, ban long kecing singan. Namar kadau, kini gilai teli kinong rem. Kebamangi kom kaseng VDP. Kata kabangi laban soto bagi ke moto kabalai kamat ke kamat kabalong kabakong santam bar kabakordor tam jongi kum ka VVP to revive, to restore and to transform nenala hakini kibakang nangelam kini nangelam kibanyalam taban terkit ram yang setiap celah ke jongi kini kinong yalam kiban bambu yang ke hok jogi kron samla ke jongi yang ke mentah balik kelawi kinong laban kam long yalam kidai kinong lila kam siap ladonan tanpa pilih berfoto jika dia berlinong tawan lagi nong tau pisah linong tau pisah Sampai tulis Islam min kenjo hak jaya dan tiko menjela
Syakawi Kapur Kamtam Kerpang Ya Pi Wei Kibran Saudong Hani Kejaka Sulai Shibun Nam Tak Kapur Kapokordor Kejompi Iko Abanong Tak Kapasyai Wakani Kadai Kitang Kajik Sedang Kani Kadai Kitang Kajik Sedang Nasorkar MDA Ngenume keren Sultan Konrad Sangma Ngenabi keren ya kini Wapen scam Yo Konrad Sangma Kiapan Shim Ya kejikit clear Kiapan Shim Ya kejikit clear Namar San Poway Teling Islam Kebelai Dabian Kilas Politik Kapor Tamban pen scam Ya kashuki Kiapan Shim Ya kejikit clear Boleh ke Jai Penrio Boleh ke Jala Mekalia Ke Senjor Kumni Kumakalong Menta Dari namar Kecing Pulut Por ke Jongki Pan Perkat Tangya ke Maladi Ai ngo yang play nombor nak tahu Hapreng kijing pensoi Hapreng kijing terwa Kiba pon rokong Yangi kum kinong elam Borok sambut hapok jelam jumpa Arden Henry Ibu kajing mutang koi Bagi nomla Bania lekai Bania pen Bat syuki Namar kalawai Jompi zongdir Bat kipateng Kibanang wan Syakani selapartai Solong lingo kupat ba Kumlo kihon Barsyus ngabjar Hak wede balikan reservation policy Kebasa sisian dan parken mau Pargan yai parken mau Iru Kamta mangni marjan Barga sekretari parken mau Wakani ke policy ke bakiong ke state reservation policy Kamdei ke policy Kadai ke konspirasi Ke jengesa Barsha Yaki kon sama Jongkari Nikot kiwer Yaki kon sama Syai pidon Balai busuhono Tang mangi Bagin mi Lagi nang penot yang kapor komenta Sanpuar telik Islam saban kenjo Haji lenti Kom kecai penrio Bila donong Sakat nopat nginang pekai Pasakat nopat nginang Ya kau cing donong Jong kalawai Kibat saka Syakrik selapartai